ntukwa naru ngathite The Daily Nation na ngathite The Standard mbicha ya mbere buru irogono rwegie Justin Muturi uyu ni waziri ndene ya thirikari ya Kenya Kwanza na nada chumiri ntukwegoro na kwariria mantu kathumba akimeneria thirikari oizi ya Rais William Ruto nontu bo orianto baithire tubakigwatwa migwate kana irana kimoni twetaga abduction ko urugono ru tugatha turutagera na njira entaleru karatasi nige tugatona kinkathiti ya The Daily Nation na karatasi ni nyako katona kinkathiti ya The Standard ngorogono rungi tugatha turutagera irwagie aritwa ibambiritie kwengwa cukuru nera nande cukuru chikuga chitena mbeche cha kuona irio bya aritwa baba kuna ndi bakwengwa nonto babisi aritwa bambiritie kwengwa macukuru nonto babisi rogono ruto karatasi nege 15 tugategera gikeno kemuchiari omwaja orethero akiona mwana ojo ethiretwo akioragwo ntuku 90 na kairwe mwana ojo kethirwa akiwa nkethirwo ngikuthomera rugono runa njira intairu ura mwana ojo ethirwe akiwa na tugatha twetagera kinya mantu jegie murimo jo nyimba ijo tariritu au na mantu jange kathumba tutonya karatasi nege tukatweri ngathiti ni rangwa tajana ni chiako ni ngathiti ya The Daily Nation shukuru ya ndhaka ya mangu ni rethirwe ikinenkerwa ndege ni ruangiro kamati ro ndege ro Kenya Airways ndege zi ni rajitana gichonko Boeing shukuru ya mangu baranenkerwe Boeing 737-700 shukuru ya mangu ibarethirwe bakinenkerwa mangu boys kana shukuru ya ndhaka ya mangu okona rogono roro karatasi ni gatwire shukuru ya mangu ni rethirwe na ndege kinenkerwa ndege na ndege eze kuririkana niyo bakethagirwo bagitumira kire mantu jegie uritani aruta baraba kwenda kuthomera mantu jegie gwitithia ndege baraba kathomera mantu jegie engineering kwa engineer kana kuthondeka ndege ena ndi kuririkana ndege eze iranenkanirwo ya nthaka ya mangu ikethirwa igitetheria na bobo baranenkerwo kagita gara barakungwira miaka 100 kuma shukuru eze ikurugurwo urugono ruyu tariri tuaza okona kiathokera kirathithe 20 izi nyara gukurekana ndege eze ikethirwa igitetheria aruta barabonde bakethira bakienda kuritana mantu jegie ndege na mantu jange ta engineer baraba kuthomera mantu jaja kagita no kau kana urora tongerete kiathogiki Archbishop Philip Anyolo wa Diocese ya Nairobi na mwana principal wa chukuru ya nthaka ya mangu uraje Keneta John Kuria na tongire bange baba ingi ibarethirwe bakiuga ate bare na witikio ngwataniro ya chukuru ya mangu amwe na rwangiro ro kamati bwa ndege ro Kenya Airways iro kethiro rigatetherie sana kire mantu jegie kuthoma na gutigira arito baraba ingi bakwenda kuwa mandereba ba ndege ni bagutetheka ukurukira ngwataniro ya chukuru izi na rwangiro wa kamati bwa Kenya Airways komanya mantu ja nkuruki ukethiro gichora ngathiti The Daily Nation no kona rogono ruru karatasi ne gatwiri karatasi ne okauga twiri karina mantu jegie urigitani kana nurses baba inasi bonde ibedere tabakiajana kiumia kimwe ibanenkanirite kiumia kimwe kirithirikari na kiumia giki kiathira kwathira batara ingirwa mantu jara jonte bakubawgite aza jegie mbecha bakethira bakiandamana na bakethira bakirekana na ngugi nasi ibedere bakia thirikari kiumia kimwe gutigira ni kubategera kire mantu kathumba na bethero batitegero kire mantu jaja bakethero bakirekana na ngugi kuringana na kiama kia nurses kire kije kire National Nurses Association of Kenya EWINAC na Kenya National Union of Nurses and Midwives EWINAN barogete ate bakethero bageta strike yao kana bakiambiria kuandamana na kurekana na ngugi cia kuma tariki 19 cia mweri jojo wa Januari bobo na kuringana na mutongeria wao wijikana ta Collins Ajuang arogete ati nurses baba ibethirite bagikurukira kagita gako na kinya kwathire ibethira bagichitanirie thirikari ikethirwa itigutagira mantu jao kathumba jario mantu jegie kuongero kabesha na nkuruki gutagero kinya mantu jangeza maingi jaria kubateithurire rugono ru okaro karatasi ne kauga toire arana ndengwira nurses ibethirite bakia thirikari kiume kimwake na kiume kiu kethira ke kuthira thirikari ita ingia mawira na jara jonde ibekirite bakethira bagichumiria na kwithirwa bakiandamana karatasi ne gatatu kathiti rere njare ne chiako kagiti na kathiti The Daily Nation karatasi ne gatatu ngwete kathiti The Daily Nation imanto jegie murimo nyimba kana cancer
izo tariru tumanto jege muri moja nyimba kana kansa rogono roro rwandiki ni muntu kumenyekana taras na wara ozo ka kwejana rogono rwawe ura ethiritwe akigwata kana ura maicha jawe ethiritwe akija kurukira nyuma yo akigwata muri mojo no nyimba kiri rogono roro karatasi ne kaga tuzato bambere tira kwaria na gutariria ura muntu aigawa ntuko ya mbere weroye na muri mojo nyimba kana we na muri mojo kansa ntuko ya mbere kana kagita karanda gitare yakwera wogo no waje ibeze bakitariria uram antobara bainge baza kuganeza mainge bama bakambye gucyuria ni muntu oreko ni bedre twe nkyaterie ni kenda majwi muri mojojo bange bakeze bakambye kuzoganira ndege kuo na mantu zange kazombo kazona aza uratariritia aje bonde ba muri mojo nyimba uraba kurokagera ntuko ira ya mbere ero anaje tune muri mojojo bainge ba ajiba muri mojo nyimba ibedagero kinya bakigita moyo na bainge bakona motorero zo takajo kinya muzia manto jaja na jange jama ingi ukazona karatasi ne gatutatu oraba tariritie manto jara ajiba nyimba bedagero bage abo kuyo na kinyo ngatagera nkona rasna wara uravedre to akiandika rugonoro nedre to akiuka kinyapa mo barigitani kana mandagitari ibedagoro kinyabo bagekira mono muntu urawe na muri mojo nyimba ni wedre to agitari idiom akauga bamwe bamadagitari na arigitani kinyabo ibedagera bana ogwana nkuruki kiao bamba kedra bana kiao sana kagite na karaba kurikita to wina muri mojo kumenya mantu to nkuruki karatasi ne gatatu karatasi ne gatatu kedro kirwana karatasi ne gatuna ndani ya gazeti yetu kuna nambisha ya Minister Waziri Justin Muturi akiareria ande kibanta to nare mushimunana ja Nairobi ntuko yagoro Muturi nare dhero akiareria na kimenere thirikari ya Rais William Ruto no ntobo anto bara bedri to bakegwa to akiaria Justin Muturi nare dhero akiuga ati kinyawe wengwa ni muntu umwe wa Kenya bara bedri to bagekurukira kagita gakomo ikirikanwa ati kinya muthaka wawe kuikagita kamwe ethirwe kinya wake gwatwa na ethirwe akiura Justin Muturi na tariti ora muthaka wawe ethirwe akigwatwa na akiura nikirana ndi Justin Muturi augite ati we amwana mwekuru wawe na nja ya yonthe ibethirwe tabagikurukira kagita gakomo kana ibethirwe bagikurukira kagita gakomo kagita kara mwana wao ethirwe akigwatwa na agwatwa kagita kara kwari na maandamano jogi kundi kije keneta Gen Z Ilio muthaka ojo wa Justin Muturi ethirwe akigwatwa na ndi kuringana Justin Muturi ethirwe akimeneria mantu zaza za Kenya kuthira bakigwata migwate na kure thirikari gutiga gwetanithia na mbere mantu zaza na nkuruki kugwata antu bara bakwitithia na mbere makarika zaza nkuruki karingana karatasi ne gatona Justin Muturi nethirwe agetarira kuga ati kinya kagita na kara muthaka wawe ethirwe akigwatwa we arigitene kia Anthony General wa Kenya ende kinya kodhora na arigitene kia Anthony General na aremero buruko thingatira na kumenyina mwana wawe ajukirwa aikua aruga kinya nyuma yawe kodhora ni Anthony General kagitene kau na agerire buru ore akuringa thimu nyingi lakini ethero akirema kumenya ina muthaka wawe akugwatwa ethirwe agikua rugono ru ukona ore Justin Muturi ethire twagitariria na kwariria mantu za Kenya kwitana mbere na kugwatwa emigwate muthaka ucio wawe agwatirwa etawa Leslie Muturi ethire akigwata agwati mwaka muthiru mweri jwa June kagitana kara kwari na maandamano jogi kundikije keneta Gen Z ko gatagero kona nandi imwe Justin Muturi ore ariche mantu zaza na jangi kathomba karatasi ne gatutano no manto zauja antu kwithira bakigwatwa migwate kana ireta abduction kuri na mbicha ya mwakuru mo kumenyekana ta Maria Sarungi mbicha were karatasi ne gatutano Maria Sarungi arerekana ni mwandiki wa nteto kuma nthiguru ya Tanzania Maria Sarungi arerekana ni mwandiki wa nteto kuma nthiguru ya Tanzania ore ararikiri kinyawe na kugwatwa na ura na munkatha ya tukomenyekana inaari Maria Sarungi arerekana ni umwe andiki ba ntatu kuma ntereche Tanzania na nethagirwa ari umwe wa amenerie baraba nene bathirikari ya Tanzania mwakuru ucio kumenyekana ta Maria urani mwandiki wa ntoto kuringana karatasi ka gatutano kurerekana ethagirwa akimeneria sana thirikari ya Tanzania thirikari re tongeretwe ni rais witikere Samia Suluhu ko kurerekana nyuma ya kuthirwa akimeneria thirikari izi mwaka eno jangirije 2020 kana 2020 nethero akimatoka nthiguru Tanzania
gukaranaja nonto bagukira uturo bwawe arende gurwa Tanzania nina ndiko kwerekana kumane na report rere kere tunige kundi getake kithirikari kijiganeta Amnesty International entuko yagoro barande kireke mutandao wa X na kuga ate mwakuruzo na arethirwa kigwatwa ni arume bathatu barabara itithiti ngare njiro kurerekana Maria arethirwa kigwatwa ni arume bathatu baritithiti ngare njiro na barethirwa bakimugwata na raroterero Kilimani guntuguje kaneta Chaka Place mathene jatha akenda iranethirwa kigwatwa na umona ndio abarana ndi ojo ikiongereka kirist ya bara akenya bara bethirwo tabageta na mbere na kugwatwa migwate ojo urokorekana mwandiki wa ntoto kuma Tanzania na thagirwa kimeneria bobo nene thirikari wa Tanzania na arethirwo kinyoa kigwatwa ari Kenya ni antu bathatu na tikumenyekana rutere erudia ari karatasi ne gatutantatu ukona irugono rwege rais wa ndeguru ya Kenya irugono rwege rais wa ndeguru Rais William Ruto akiaria akagite ne ntuko yagoro kagite kara barari kigongwana kanisene ya United Pentecostal Church na rutero dagoret no the munene John Nairobi Ruto na rethero agitariria manto kathumba jaria utongi nyara Ruto ogete God has given me a role to play ni Ruto arethero akiugo augete Murungu no mwete kana netherete ko Murungu na mwete ngugi ya kuthithia na mwete kanyaga gwita ngugi ngoroki Ruto na rerete manto jegie urako twegeka rua ati kana na rariri manto za akenya baraba kuga akethirwa ari raisi urokethirwa ena kitamu imwe Ruto na rethero akiuga ati akenya bamwe ibakwariria muno bakiugaga no kethirwa ari raisi wa mbere gwita na mbere na gukara tamu imwe na bamwe batongeri ibethirite kinya bakimwira ethirwa kitongeria miaka 24 o tauria raisi wa baire wa nduguru ya Kenya raisi Moi ethiritwe agitongeria Ruto nararite manto zaza na ethirwa agikunya na kwethirwa akionania manto kathumba jario utongeria bwawe rugono ukaro na karatasi ne gatutantatu karatasi ne kamugwanja ne gathite the Daily Nation irwegie aritwa arena ndikukura mashukuru jambere tena guinga aritwa na kubato manja gweta kugira bisi bobo bojeta ntukuinka inyuma ya chukuru kwethirwa chikirugurwa kiretamu ya mbere ya mwaka juju joangirize 20 kurerekana kinya mbere ya kiume kimwe kethirwa kikithira nyuma arito kwethirwa bagichoka chukuru gitamu ya mbere ari arongamiri ba machukuru jaja kana ma principal ibambere tena kuinga kana gutuma aritwa njano ntobo wagibwa mbecha iraije kene monota bisi ngana na mukaririgete ngwataniro ya tonge arongamiri ba machukuru iraije Kenya Secondary Schools Heads Association kesha batongere tena mukaririgete ojo kene tawili kuria urorugere ati kagita chitena mbecha na mebango na nkurukime ya machukuru nera nande ukatrima na okethira bamwe banditwa nikenda bageta kugira chukumbe becha hizi kuringana na rwali rwandike karatasi ne kaka mugwanja kurerekana ati mbecha itethiritu ikirekerwo ni thirikari arana ndiko kwerekana kuri na irandore ankurukie bilioni 64 ire itethiritu ikirekerwo kiri machukuru na gutoma na ndiko thomo kuthirwa ikio ugo kwenda kumenya mono manto jegie machukuru manto aritora bago choko enja okaro na karatasi ne kamugwanja kagathiti ya the Daily Nation iu ni mwe chiangono ira chethirito chigetegera kuna rogono ronge katharange gutagera za mutageri irwagie ndaga ira arikiti na kugwa karatasi nege 15 kwe arikiti kugwa na rantere cha Malindi kurerekana ndaga kuna ndaga ira arikiti kugwa ntere to rogono roki enkwe kurerekana ndaga eze ira yari kawaida indege inini Januari tariki 10 edero ikigwa ntere che kwa cha nare Mombasa Malindi highway yethigera nto bathatu batete turobwa na bangi bathatu bethero bakigura rua ndege eze gwetwa Cessna 172 yari na mwiti anto bathatu mwitithia wa ndege eze na mwalimu amona muritwa ura wetheretwe akiritano manto jege witithia bwa ndege
yethero kiuma kire airport ya Malindi mathane jatha inyanya na ndeka 50 na taunda gutariria ari na captain, instructor na student uroitwa student pilot indi ni arana ndima tuthereja kiumira katikati na ndege ije yethero ikigwa ngutariria atari mutagero Meru TV ndege ije ikugwa antu bara batatu bari ndene ndege ije batata uturo bwao antu batatu bara batera uturo bwao ibara bari na ndegoro bara barene bara yagwirire bara bagwirire batera uturo bwao bo bangi bari ndege nabo batatu batata uturo bwao oi captain, mwalimu, instructor na muritwa bo batata uturo bwao bara batera uturo ibara yagwirire nonto irikana kugwa barabarene yagwirire umwe waitithia boda boda kumyaka ta Vincent Rua ethero agikwira yagwira mtonge wa boda boda kinyawe ari barabarene wejekera ta Felix Amisi na nkuruki yagwira mwalimu wa shukuru mwalimu mwanene wa shukuru ya mashamba kumyaka ta Naomi Chitasa kundegeje kugwa yagwira na Malindi ethero kugera ntababa batatu getoturo bwao barabare ndene batethera bagetoturo rugono rwango tariri ero mochiari ora wethiri twageke na mono nyuma ya kuothirwa akionana na mwana wawe rugono ru karona karatasi no nerago kurikana mwana ojo aretwa baby Maya kurikana kwe muntu wejere airia anabana na kia anabana baba umwe wa anababa imwana munini kumenyakana ta Maya Kerubo mtoto etere airia anababa bana na sonda amwe na chipsi ako baeria ethirwa akiura na mwana ojo gwitwa Maya Kerubo na nyuma ya ntuku 90 niyo mwana ojo arethirwa akigwatikana nyuma ya ntuku 90 ni arethirwa akionekana na ndi kuririkana no kuthirwa kuri na gikundi gigwitithia na mbere mantu jegie kwendiana kuririkana kwina gikundi gigwitithia na mbere mantu jegie kwendiana lakini naandika gitene gaka ni gikeno kirenja hizi no nyuma ya ntuku 90 ni barethirwe na mtoro ojo kitie mwana ojo na arethirwa agikirwa mpene na mwana ojo ethirwa akigwatikana nkirikanire kidogo tutaririe tiri kono rwa Muturi gatheti ya Standard tutaririe tuzegie karatiro kona kingatheti ya Standard imantu zegie kono rwa nurses na midwives baraba tethairia kuruko thora bakiona ana baraba zetu bakinekera thirikari kiume kimwake badra kero kana batati thire mantu za bethirwe bagichumiria na kuandamana awangi tokeza tokiona mantu zege karatasi na gatatu imantu zege moche munene zo Nairobi karatasi na gatatu kadete the Standard ikaratasi ne kana imantu zege abiashara ba moche munene zo Nairobi arana ndiko kurekana gukeza kuna gento gito relocation kana kuthamwa kwa hoka kuma dene CBD ije ne Central Business katika nara katika moche munene jungwa kudireka kuthamwa kwa hokas ikwithire to kukireta nkuchanio kuthamwa kwa hokas ndene moche Nairobi na ndiko kudireka kwithire to kurena nkuchani nene sana au ukaona mbicha governor wa moche munene Nairobi Sakaja barabako tendia chedeto karatasi na gatatu irogono kuma wasingishu gatheti the Standard rogono kuma wasingishu le mwarozo kurekana onere grade ya A na nde arerekana mwarozo gota Marion Cherono na ugete ati tonya na ugete akethro agitonya na kuthithia mantu je tonya kile mantu je technology mono hizi ya AI mwarozo aethro akiona A plane na nande aruga akethro agitonya kile mantu je technology je kana mono artificial intelligence AI iria ugeta akethro akithomera nthiguru ngo iyo ngono ya chithiri techirio okethro ki kumutageri withiro kithomera na rogono ro igoro ikucheria okethwa wirukurukira na njira entariru nkirikia buru karatasi neka mugwite the Standard kuririkana kwina kimako kiogua no ntoba onge city sha nebobo ne nyuma yithirikare kwithirwa itena itegwitamba iche kungana kire machukuru ya university na ndekene aritonkurukie kiri university no to kinyamuthia jo ntato chenkatheti twithire tugichokera ndena turingime na mogeni wa ntuku ya Narua.